Ćao bre ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu Alper Gonjani. I danas ćemo igrati Minecraft, samo da ja ukucam. Kako ćemo izvjetovati? Rektelj. Evo, rektelj. Evo, idemo na normal, survival. Sve nam je dobro, idemo. Trebate network. Evo, kad se počne. Možda ja pomjerim. Sve se na gore ne vidi. Evo ga, možemo da krenemo. Pod broj 1, kao u svakom Minecraftu, treba nam, naravno, drvo. Mi ćemo sad rado. Uzmemo drvo. Cepi, 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 cepi. Hajde. Hajde, skupit ćemo 5. Dosta nam je. Aj 6 ovo. Super. Sad uzmemo, napravimo sve ovo, a ovo ostalo sve pretvorimo u drvo. Sad stavimo crafting table, stikova još napravimo, onda pravimo ove stvari koje su nam najpotrebnije, a neke stvari ću uzeti tvoje. Mač, može. Uzet ćemo još malo drveta. Lopatom cijepamo ovaj. Samo malo pomenimo. Tako. Sad igramo. Još malo drveta. Ne. Tako, sekiru. Wooden axe. I evo, puno parom napred. Čim je pao neko od, sigurno sam ga uštio. I ovo isto sve pretvorimo u drvo i spremni smo za polazak. Sad ćemo, jedna ovca. Ne znam da li ćemo u ovoj epizodi da kopamo ili u sljedećoj, možda ćemo da i pravimo kuću ovoj. Vidite, ovo mi je nova verzija, znači dobijem i vunu i meso od, vidi, Raw Mountain. To nisam znala, to skoro. Šta treba? Evo još jedna ovca. Koliko ovdje ima ovci. Upću i sve. Gdje si ti pošla? I onako možemo njih meso da uzmemo. Znate koliko je ovdje ima. Gdje? Nije još umro. Tako. Popijemo to sve. Gdje je ona još jedna? Gdje si ovca? Kako se glupa? Ovco, dođi, ovco. Evo ga, koliko. Ovce, same ovce. Jedna. Uvijek suko. Šta je ovo, brate? Sve ovdje bile ovce, da ih nije suko. 17 i 10 vuni. Super. Ne treba nam više ovce. Sad idemo prema centru. Sam dobio ja mapu. Evo. Stavit ćemo mapu na 100 stikova. I da vidimo gdje sam. Otvorim mapu.
ću ovdje da idem. Možda ne vidite. Ne bacit mapu, uzmi mapu. Evo ga, kamen, to sam teo. U ovo ćemo epizodu napraviti. Ne, kopat ćemo. U ovo epizodu ćemo kopati. Tu uzmemo malo više kamenja. Napravimo 2, 3 ova. Tako krampe. 2, 3 krampa. I krećemo. Ja mislim da nam je ovo dovoljno. Možda nam je tamo da vidim 20, pa valja. Možda. Samo trebamo napraviti još malo stikova. Poslije tu crafting table. Tako. 3 ta. Evo drveni mač. Evo to i eto ga. Pokupimo to. I gdje ćemo počinjemo da kopamo? Da, trebaju nam baklje, ali nemam stikla. Ovdje. Gdje mi je lopata? Idemo lopatom dok nam bude kamen. Ali sad ćemo koristiti... sad ćemo koristiti ovaj drveni, ali ne. Možda ide sa ovim pravim. Možda ćemo sve drveni. Trebam sebe ovako da kopam. Neka. Upao sam u peći. Ne, skeleton. Upće me, beži, skeleton. Ne gađaj me. Dobro. Evo ga iron. Yes. Naš smo iron. Još irona. Bravo. Dobro smo ovo preživjeli. Mogao sam nastradati. Kako je bilo? Dobro još sam. Čekaj, samo da uzmem kameni mač da ih ovdje pobijem da me ne miraju. Dođi vamo. Mrš, dalje. Mrš, konj. Ne mogu da verujem. Ne mogu stvarno da verujem. Ne mogu da verujem. Tako smo dobro zaključili. Znao sam, kod mene ne može ništa dobro da bude. Eto ga tu. Znao sam. Ne može kod mene ništa dobro da bude. Sve moram nešto krene po zlu. Takav sam ti ja. Sad skrećemo od početka. Sad će 10 minuta, taman toliko ćemo snimati. Aj na brzinu. Da napravimo nešto. I završit ćemo epizodu. Napravimo to. Samo fali. Ajmo ne znam. I ništa ljudi, ovdje ćemo završiti epizodu. Ako vam se svidio klip, ostavite like, share, subscribe. I to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!